मॉर्निंग वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को मुझे स्वागत करुँची। तो ठीक अच्छे चलते देखा आज दिन केमती कटुची। सुमंद्र भी देह आज भल ना सी जाती मार्केट पनीर आने को सी आणला पनीर तरकार रेसिपी मुझे सहित सेयार करी। तो ठीक अच्छे चलते देखा। पनीर कटा शेष
ଥିଲି ତ ଦେହ ବି ଟିକେ ମୋର ଭଲ ନାହିଁ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ହେଇଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେହି ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା।